فيديو النهارده نعمل ايه لو انا عندي ليبستيك بحطه بس بيبقى فيه لمعه بس كده بسيطه او جلو بسيط، وانا بحب احطه قوي بس ما بحبش اللمعه بتاعته. طب نعمل ايه؟ هنحلها النهارده. احنا حطينا الليبستيك خلاص واللمعه بتاعته عامله ايه. انا عايزه احوله من روز بيبرق او ليبستيك بيبرق لحاجه مات كده زي اللي احنا حاطينه. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي احنا بيبقى عندنا تو اوبشن. اول اوبشن هو انتي تستخدمي باودر، اي باودر ميك اب عندك، الباودر عادي بتاعت الميك اب، اي لون بقى، اصفر، وايت، اي لون. بعد ما هتحطي الليبستيك خالص هتجيبي اي برش من عندك صغنطوطه وتروحي واخده من الباودر وحطاها على شفايفك كده اهو كده اهو كده اهو. بعد ما مشيتي الباودر على شفايفك كلها هتلاقي اللون مطفي. عايز تحطي طبقه تانية من الليبستيك العادي اوكي، مش عايز تحطي طبقه من الليبستيك برضو عادي، هتنفضي شفايفك من الباودر وهتبقى محطوطه عادي وحتى لونها مش. طيب اوبشن نمبر 2 او الاوبشن التاني هو اسهل من الاولاني بكتير. كل اللي هتبقي محتاجاه منديل بس كده. بصي هنفترض ايه، هنفترض ان احنا حطينا الليبستيك، ثانيه بس ارجع شعري الجميل ده ورا. احنا حطينا خلاص الليبستيك، انا عايزه اطفي الجلو اللي عليه. ماشي، هنفترض ان ده منديل عادي عندنا اهو المنديل. ماشي، هنعمله ازاي؟ هتيجي على بالمنديل كده وهتحطي على شفايفك كده بعيدا عن المنظر يعني. هتحطيه على شفايفك كده وانتي حاطه تحسي ان انتي بتطبطبي على شفايفك يعني كده اهو مثلا اهو، مش بمسحه، انا بطبطب على شفايفي كأنك بتطبطبي كده، بس الفرق ان انتي حاطه طبقه منديل عازله. هتخلصي كده وهتشيليه هتلاقي شفايفك هديت خالص، مبقاش فيه جلو. وانا خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني، باي.